ni sambul vinaka. Se koe ongo na pakaleleka ni noanda itukutu koe na mbongi ende indai. Sato so na pakatatambu ni pito soya kia lau toka, me la kia thopa na tu siti ni madha o me ongo. Andondon tau manta me thapa na pakatatambu ongo, en na pakarombu ko ongo. Ia tukuna na minista ni mbula, buni wa ifreme onge nembete ni nganrevi, me na tau toka na nonda kanga rauni, pambimbi ni vama ina lima na kisi, en na nonda panua, e tiku me lau toka ena ngauno ongo. Tiku na ririko ena ngauno ongo, ena kena ndewa na mate ongo, pambimbi ma ina muirani nonda panua. Tuku no bunue onge nembete, ni bunga me lau toka e rabitala no taga na non ratiko e loma, ni ruana madhao sa oti, ia e tuku no ningo e mbalete tiku nga, na nonda tango maki, ma ina mate ongo. Sa magarota na komisinani o visa, Brigadier General Siti Beningiliho, ki beir na nona ibagalislesi, merna besukira e rawapo ki tuwa berberea, e na ngauno ongo, veitalia ke siang ni iau ni bagatatambu. Goe salamure tinga na non rau tomana tinga na non dai liu ni mate ni tu ke na minista ni mbula na non rau ba mamasu me ba muri na ibagaro me ni bagatatambu kasianga ni ba muri tiko mai beire so na liu ni bonua tu non gili honi ongo e buna na non solia na ibagaro ongo kani bimbi ebiti me ba muri na ibagasala menda ka kina ni sotaba na be ka bagando mbula era sotaba tiko na bo ni be mate ni tu tale so e na buku ni mate ongo. Era sana taura na ikatolu ni sausumi ni mataka na daw tindobu. Tukuna na matambosi ni Sugar Industry Tribunal ni tiki ni Industry Master Award e na saumi a $8,500 ni ndo na tani ki beir na daw tindobu e na buku ni rauka e na mbagsa oti. Peiba sala tagi telangana matambosi ni suka ni rato na sauma e tinikan do na dola ni ndo na tani e na ikatolu ni sausumi ongo. Kina gito, na kena mai tosoi na sot ni Tokyo 2020 Olympic Games e na siang ni boelenga na sekolah sivi e rato di bagati ko e na ngaunungo e so na lewe ni nonda matatimi kambiu tabata na International Olympic Committee gona beka e bagandi taka na bun lewa ni Fasanok Lorraine Ma kina FBC Sports ni kua so e roka tiko e na sekolah sivi ongo o ya nanda ungalo o Matilita Mbuon Romo nanda ubana o Elda Keitevi Tatakayawa nanda judo. Tukuna na nonda chef de mission Patrick Bawa ni sabaka no itu ni nabunga tal na matambosi ningito erna oka na sot ongo. Na Olympic Games e na pagadiruti ko e Tokyo e Chabani e na ikarua sa lugatol ni singa ni Chulay kini ikawalu ni singa ni Okosita e na mbaki mayongo. May dabekir na pagaleleka ni no anday tukutuku na kena ikuri e rano na siya manastiseni na Radio Fiji 1 Kenambula FM. Ni pagading binaka.